Aku beli ya ke Central Executive Committee ke bala ibit ban penkamti hangai ya kan ke kam jenis ke joka parti kena kalian kejungi kalau ba tam nak kalian coba lingkong ni kalau ba kumno ban penklain ya ke parti dan nisman bat kumjo ru ban ban continue lagi ban nang beteng ya ke kam jenis ke ya ke ba keladon ke jingko hati niki indiak benai ke beladat hadir jing resign no jong jenis ke tri berim juni ba jemino moto dan rengi kermen ba mentapat nang nisman hadin bangilai kendu ya presiden sekretari mentara sengi jong ke distrik ke fair ilayo ya ke banyak beliau jumut bat kermen ba nang ni syakmat kinang la ban pentelun ni ke kam hakaban penklain ni ke parti bat kam tamru bana kandon ka jingnya dei ka jingnya rekam ka ba kam jan susu apdeng ki nomi khmat ki jungi bat ka parti ngi kodon na kaliang ka jungi ka ba kongsan kalong haki konsumsi ki badon ni ki nomi khmat ka ba mud ki badon ni ki MLA MDC ka mud ka parti ka don kata ka jing ong bang itu tempoh election kata kam arai seperti konstitusi bagi job dan rei haki konstitusi pat ki bom job di ka don ka jing ndiat namar bagi bepli gitu ki kandidat ki jungi ha bagi job election kalong ka ba bhai ki ban ya kontak sa bat ki pat ba barok san snap hoi hatung hateng le si kala bandon dan rei nang ni syakmat pat kai ka bakong ka parti ngin le kalong ba gila don ya ki action plan ki bangi penkre kalong ba wat haki tuki konsensi ki bangi don bangi matru nakal yang ke parti ke pun gini ade iban manra ya ke jige de iban apa deng di grassroots bat ki bangi lam ke parti haki tu don ka CEC jong ke parti bat don ka tuan di kam di keren parti embar kita impoi bah hot kita delegate sebab ini ya lah ini ketua nanti kam bat ke ba nikong bat ke ba urusan kita long ban jid ya jenis kerja jong ke parti bat ni suplemen dah kawai kesur dah kawai ke je ajimut baya menjor lah yang keteng di ba kita sekarang kemudian seperti buat mai coba itu kita ke bangka baik ke bagi apa ini kami itu ada kerja penslow nanti nanti mana lagi sokam dengan platform ke bagi keren kerja semacam ini lashim bagi note ya kita mungkin jing ai jumut kerja penpau tu dia hendak nak isu